iki kibazo duhanganye nacyo nk'igihugu gituruka mu baturanyi ni ikibazo gifite amateka gifite. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé Perezida wa Repubulika yatangaje ko agiye guterana inama igamije gusuzuma byimbitse uko ibintu bihagaze no gufatira hamwe imyanzuro y'ukuri kuri iki gihe mu bwigenge busesuye bw'igihugu hagamijwe kuyobora neza imigendekere y'ibikorwa no kwizera za umutekano abaturage ahantu hose mu gihugu. Haje mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ni kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo ni hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya leta. Ubu tuvugana urugamba rukomeje kubera mu misozi itandukanye ya teritwari ya Masisi ndetse no muri Minembwe hari kubera imirwano ikomeye. Gusa mu nyemerere ntabwo tugiye kugaruka cyane kuri ibi by'imirwano, turaza kwakira umutama tubwira uko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba nyuma. Ariko mbere ndagira ngo tubanze tubabwire ibidasanzwe aho Tshisekedi Chirombo yateranyije inama igitaraganya y'abaministiri maze bafata ingamba zikomeye ndetse n'imyanzuro yose ijyanye no kuba bakwivuna umutwe wa M23. Muzo baganiriyeho bakoze analize basanga barakoresheje abamerceneri baratsindwa bakwiye muri Romania ntibatanze umusaruro bagerageje gukoresha East African Community Regional Force nayo umusaruro wayo ntiwagaragara. Bagerageje gukoresha abo ku ruhande rwa SADC mu butumwa bwiswe SAMIDRC ibi babiganiro babona ko bitatanze umusaruro biyambaje abahungu ba General Evariste Ndayishimiye nabo kuri ubu ibyabo bikaba biri kugenda birangira mu buryo butari bwiza. Kugeza ubu rero bikaba biri kugenda bigaragara ko hari irindi koranabuhanga rigiye gukoreshwa ndetse n'andi mayeri ahambaye. Nivyo rero tugiye kurebera hamwe turebe ibyaganiro ndetse n'ibyabaye nkuko rero babigaragaje, aho rero bagaragaje bagira bati dufite rero ibikomeje kugenda bitugora. Kugeza ubu twagerageje gukoresha imbaraga zose twari dufite ariko nta musaruro twabonye, ni mureke rero dukoreshe nibi ngibi turebe. Nivyo rero tugiye kurabira hamwe tubabwire ibyo bagiye gukora ndetse nibikomeje kugenda bigaragara. Turazero kubabwira ibijyanye na Conseil Restreint aho rero ari inama yabaye igitaraganya yitabiriwe n'abaministiri bake. Turebe ibijyanye na Operational Assessment isuzuma ry'imiterere basuzumye ibikorwa bya gisirikare bareba troops movement bareba enemy owned offensive capacity bareba rules of engagement. Turazero no kurebera hamwe ibijyanye na intelligence briefing zahawe Tshisekedi bijyanye na cross border activities combat logistic supply line. Turaza kandi kureba ibijyanye na operational readiness imyiteguro y'ingabo uburyo ro bateguye ibijyanye na rapid deployment unity cyase kohereza amatsinda y'ingabo mu rwego rwo kugira ngo azatange umusada byihuse. Turaza kandi kubabwira izindi ngamba zafashwe zirimo air surveillance assets. Tureberera ibijyanye n'ibikoresho byo kugenzura ikirere Tshisekedi yavuze ko bigomba gutumizwa vuba na bwangu, noneho amafoto akajya fotorwa ibimenyetso bikagaragara ibyo avuga ngo abazungu bakabasha kubibona. Turazero kubabwira ibijyanye na enhancing defensive posture. Iyi rero akaba ari inama ibaye ku rwego rudasanzwe ndetse yafatiwemo n'imyanzuro ikomeye. Ni mu gihe kandi ku munsi w'ejo i Burundi i Bujumbura naho hateraniye indi nama idasanzwe yahuje abasirikare abakuru ba FDNB ndetse n'abamwe mu basirikare boherejwe baturutse Kinshasa. Hari kandi na bamwe bo ku ruhande rw'ububirigi kugira ngo bakore ibijyanye na Conseil supérieur de la défense et l'agri nkuko bigaragara. Turababwira rero ibijyanye na operational directives, tureba amabwiriza yihariye y'ibikorwa bya gisirikare Tshisekedi yategetse ko bigomba gukorwa. Turaza kandi no gusasangura ibijyanye na joint security
security cooperation ndetse na territory integrate protection cyangwa se kurinda ubusugire bw'igihugu. Ibyaganiro ndetse n'ingamba zikomeye zafashwe byose rero ni muri strategic assessment phase, icyiciro cyo kongera gusesengura uburyo ingabo ziri gukoresha ibyo zigomba gukora. Turazero kubabwira ko iyi nama yitabiriwe na perezida w'igihugu, minisitiri w'ingabo, abajenali bakuru b'igisirikare, inzego z'umutekano z'imbere mu gihugu n'abashinzwe ubutasi bwa gisirikare bo bateranye uyu munsi. Ni mu gihe rero abandi banyapolitike ndetse n'abahanga muri diplomasi bo baganiriye ku munsi w'ejo ku wa kane ku igenekerezo rya 12 Kigarama 2025, ubwo bari bamaze kubona ubutumwa bwa Alliance Fleuve Congo isobanura uko ibintu bihagaze mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe ndetse bavuga situation iri Uvira. Ni muze rero turebera hamwe ibikomeje kugenda biba, turebe kandi uko bihagaze. Turaza kubabwira n'ibyo mama 23 itangaza mu bice igenzura, aho rero yashyize hanze uko situation imeze ndetse n'ibindi bitandukanye. Banywanyi rero ni muze tubane kuri page ikomeye yaritseho amakuru atoso yarabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Muve hahandi bababeshya munsi hano tubabwira amakuru y'ukuri adafite abogamiye kandi yagenzuwe n'itsinda rigari ridufasha gutegura amakuru mu buryo butosoye. Reka dutangure mu buryo bw'iramvuye turabire hamwe ibiriko biragenda biba. Ni mu gihe umutekano mu buseruko bwa leta iharanira demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda itera inkeke perezida wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, mu gihe bari bamubwiye ko Uvira imaze kwigarurirwa isayobora inama igitaraganya y'abaminisitiri igamije gusesengura no gutanga umurongo mu guhangana n'inyongera y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko abivuga, ndetse n'imirwano ikomeje guteza inkeke mu karere gaherereye mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iyo nama yihariye perezida yongeye kugaragaza ko igihugu gifite inshingano zo kurengera ubusugire bwacyo, ndetse anagaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kubangamira amahoro bitandukanye n'amasezerano y'amahoro mpuzamahanga igihugu cye cyasinye. Operation assessment cyase isuzuma ry'imiterere y'ibikorwa bya gisirikare. Abasirikare bakuru muri iki gitondo bamubwiye uko umutekano uhagaze, bamubwira mu bijyanye na troop movements, imyubakire y'ingabo, aho rero basuzumye ko imitwe y'ingabo iri ku birindiro bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje kurwana ariko bikarangira isubi inyuma. Avuga ko uruhande rwa M23 rufite ibisasu biremereye ndetse barasugasanga rimwe na rimwe abana b'abazarendo batiza urugamba bagize ubwo basubira inyuma, ndetse n'abasirikare ba Fardc baba bafite bimwe mu bikorwa byabo baramira, bakavuga ko batakishora mu rupfu barureba, kuko bamugaragarije ko mama 23 iri gukoresha launcher 7 ibisasu biturika bigatwika imisozi, ibituma mama 23 ibasha kwa advancinga nkuko babimugaragarije. Ushinzwe ubutasi aravuga ko uruganda rugugurisha M23 ibikoresho kuri ubu rwasinyanye amasezerano n'uyu mutwe ko rutagomba kugurisha undi wari wese mu karere ibi bikoresho. Ibituma rero bigorwa mu gihe bagiye kubigura ku isoko kubibona. Ni mu gihe kandi ubutasi bwagaragaje ko mama 23 iri gukoresha za drone zifite ikoranabuhanga ndetse zidashobora no kuraswa mu buryo bworoshye, ibiri gutuma zitwika ibirindiro bya Fardc maze minisiyo yose igashyiga kongoka. Mwabonye amakamyo yahiye, mwabonye ibirindiro byagiye bitwikwa, ibi byose byagiye bikoreshwa drone. Ni ibikubi muri raporo ikomeye Tshisekedi Chilombo yashyikirijwe. Bakoze kandi isesengura ku bijyanye na enemy offensive capacities, maze rero basanga kuri ubu ngubu ibikoresho ingabo za leta bafite byinshi ari ibyo mu myaka yashize, ndetse yewe na za Sukhoi kuri ubu zaramaze guta agaciro, ndetse n'indege za CH4 bagaragaza uburyo kizibangamirwa na za misiri mama 23 zirasaho. Ushinzwe ibya engineering mu gisirikare yabwiye Tshisekedi ko ibizatanga igisubizo ari uko bazana drone zitabasha gutoborwa n'amasasu cyangwa se bakiyambaza uburyo bwa autonomous and robotic systems, kuko ari byo bishobora gutanga umusaruro. Ni mu gihe kandi bakoze analyse kuri rules of engagement cyangwa amabwiriza agenga uburyo ingabo zemerewe kwitwara muri iyi mirwano. Binyuze ku mugaba mukuru w'igisirikare cya leta basuzumye niba hari gukenerwa kuvugurura aya mabwiriza kugira ngo ingabo zibashe kwitabira ndetse zibashe no kwitwara neza. Ariko ibi ngibi bagaragaje ko bagerageje gukora ibishoboka byose, ariko byose bikarangira bavumbuye irindi banga. Ushinzwe ubutasi mu gice cya intelligence briefing yabwiye Tshisekedi ko
raporo za cross border activities, ibikorwa byo ku mipaka, amakuru ya combat logistique ndetse n'ibijyanye n'ubushakashatsi yakoze, yasanze hari abasirikare bakomeye ba Fardc bahabwa amafaranga na M23 maze bikarangira rimwe na rimwe batanze umuji. Yatanze urugero aravuga ati buriya kugira ngo General Peter Chirimwami yicwe yari hawe amafaranga yanga kugambanira igihugu, nibwo rero baje kumurasa. Rero abandi basirikare kuri ubu bakomeje kuba abagambanyi. Ndasaba ko Demiape yahaguruka tugafata imbaraga tugakura imongo muri iki gisirikare cyacu. Naho nyakubahwa Perezida, mu gihe bitabaye bizarangira nabi, bizarangira nayo Kinshasa badusanze. Ikindi gice rero cyakurikiyeho muri biganiro isakurikira operational readiness, imyiteguro y'ingabo ndayirasuzumwa. Ibiro ni byagaragajwe ndetse binatangwaho umucyo n'ushinzwe n'ukora muri Igejeje cyangwa se ukora mu bijyanye na logistique ndetse na planification, aho rero yavuze ko abayobozi b'ingabo basobanuriye Perezida ko hakenewe kuba hakoherezwa amatsinda menshi ya gisirikare, kuko rero nubwo bagorwa no kuba barwana ariko iyo umubare ari mwinshi rimwe na rimwe bibasha kuba bizagora uwo bahanganye. Basabye ko kandi bakongera air surveillance assets, bakongera kugura ibikoresho bigenzura ikirere birimo drone ndetse n'indege z'intambara, bikaba rero banongera ibijyanye n'ibikoresho bishobora kuzafata amashusho bikaneka bikareba uburyo M23 itegura gahunda zayo ndetse n'uburyo yipanga urugamba, bikaba rero bizabafasha kwigira uburyo M23 ikora, bikabafasha kuba bakongera imbaraga mu bikorwa byabo. Ibiro ni ibyaganiro kandi bizafashwe ingamba zikomeye, bivugwa ko bigomba gukorwaho ubugenzuzi hakarebwa ibyakorwa ndetse hakamenyekana n'uruganda bagomba kuguramo ibikoresho. Nyuma y'ibi byose rero hahise hafatwa ingamba zikomeye, icyo nakita ko ari Hensing Defensive Posture. Inama yafashe icyemezo cyo gushyira ingabo mu rwego rwo hejuru rwo kwirinda high alert level, urwego rwo hejuru rwo kubaka amaso, ndetse bahitamo gukora fortified position, imyanya irinzwe bikomeye, counter offensive preparation. Ndetse biravugwa ko iyi counter offensive ni igikorwa ingabo zishyiraho mu rwego rwo gusubiza ibitero by'umwanzi nyuma, ariko bishingiye ku itegeko ryo kwirwanaho ndetse no kurengera abaturage. Perezida yahamagariye izindi nzego za leta, Parliament Secretary Committees, komisiyo y'abadepite zishinzwe umutekano judicial institution, abashinzwe ubutabera internal security agencies, inzego zishinzwe umutekano imbere mu gihugu, kugira uruhare mu kunoza uburyo bwo gukumira ibishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Hashingiwe ku byagaragajwe na Perezida, yatangaje ko hagiye guterana Conseil supérieur de la défense aragri, inama nkuru y'igisirikare ndetse n'umutekano yagutse. Iyi ni inama izibanda mu buryo bwagutse bwa operational directives, amabwiriza yari ibikorwa bya gisirikare, gushyiraho uburyo bwihuse bwo gukumira ibitero bishya. Mu butumwa rero bwe, Perezida Tshisekedi yasabye inzego zose kuba maso, heightened vigilance, gufatanya mu gucunga umutekano, joint security cooperation, kurinda ubusugire bw'igihugu, territory integrity protection. Yasabye kandi abaturage gukomeza kurinda amakuru atarayo, birinda ibitangazwa ku mbuga nkoranyambaga, bagakurikira cyane cyane ibinyamakuru bya leta, bakirinda kumva ibitangazwa na M23 kuko babona bibayobya, ndetse bakirinda kumva n'ibitangazwa na Souvenir RDC ndetse n'ibitangazwa na Joseph Kabila nabo bakorana. Icyo iyi nama igaragaza gikomeye nuko igihugu kuri ubu cyamaze kwinjira muri strategic reassessment phase, icyiciro cyongera cyo gusesengura uburyo ingabo zikoresha ndetse no gutegura contingency plans, imigambi yihutirwa ikorwa mu gihe habaye impinduka zitunguranye ku rugamba. Ibiro ni iby'ingenzi, ni muzero twinjire no muri barracks za M23 nabo batangaje ibiri ko babashyira kuri hanze, bagaragaza ibiri kujya mbere, bagaragaza kandi uko bakomeje kugenda bagenzura ibice bitandukanye. Ni inyandiko n'indi buze kwifashishwa yashyizwe ku rubuga rwa X na Alliance Fleuve Congo. Uvira ni ikibazo ndetse bakaba bagaragaje ibiri kuba Goma mu kwezi kwa 12 2025. Nuko inyandiko itangira mu gihe akarere ka Afrika ikibiyaga bigari gakomeje kurangwa n'imvururu, urujijo n'amakuru ahabanye n'ukuri. Umutwe wa AFC wongeye gutangaza mu ijwi riranguruye ko ibiri kubera muri Uvira ari ikibazo kibi imbere mu gihugu cya Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo kitakagombye guterwa gusabirwa ubundi busobanuro ubwo hanze. Ubuyobozi bw'uyu mutwe buragaragaza ko bumaze igihe bushyirwa mu bijyanye n'amagambo ya politiki adafite ishingiro yerekana ko AFC M23 ifite umugambi wo guhungabanya ibihugu by'ibituranyi, ariko ubutumwa bwabo burasobanutse, baraharanira amahoro, umutekano n'icyubahiro cy'ibihugu byose byo mu karere. Uvira ni ikibazo cy'abanyekongo gusa, nuko bagize ubutumwa rero bukaba rero ari ubwubahane n'ubusobanuro bugenewe Uburundi. AFC yibukije ko nta gikorwa na kimwe ikora gifite intego yo kwinjira mu Burundi mu bibazo bya Kongo bitabaje mu rwego rw'ubosha amakimbirane ashobora kuvuka kubera ibibazo bya gisirikare bigaragara mu bice bitandukanye. Bagize bati dufitiye Uburundi cyubahiro cyuzuye, turabubaha nk'igihugu cyigenga gifite ubusugire n'ubwigenge. Izabereye Uvira ntibifitanye isano n'Uburundi, ni ikibazo cy'abanyekongo kandi kirasa n'amarira yacu gusa. N'ubutumwa bugamije kuguhagarika abashakaga kugenda bavuhimba amakuru y'impimbano cyangwa se abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga ko M23 ishaka kugaba igitero gikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Yewe nawe bishobora kuba warigeze ubibona, aho rero bamwe bavugaga bati M23 igeze Uvira igiye kwambuka igi Bujumbura. M23 ishyira ukuri hanze ivuga ko nta gahunda nanjye ifite yo kwinjira mu Burundi. Ubuyobozi bw'uyu mutwe bwavuze mu buryo bweruye ko bafatwa nk'abashaka kwigarurira ibihugu by'ibituranyi, nyamara ibi ari ibihuha. Bagize bati nta mugambi wo kwambuka imipaka, nta cyifuzo cyo kugaba ibitero ku yindi leta. AFC iravuga ko intumbero yayo ari imwe rukumbi, kurengera abaturage b'abanyekongo bamaze imyaka myinshi bababaye, bari mu bwigunge ndetse bari mu bibazo bikomeye biterwa n'imitwe yitwaje intwaro irwana mu buryo budafite gahunda. Bavuga ko rero bakeneye berekanye impamvu z'ukuri zibatera kurwana. Iya mbere ni ukurinda abaturage bakorerwa ihohoterwa ritagira iherezo, guhangana n'ubutegetsi bananiwe inshingano zabwo ndetse bakagaragaza ko ibi bikomeje kugenda bibangama. Barasaba kandi impinduka za politike bagakemura ikibazo bagikuye mu mizi. Bari gusa Kongo kwihamye ikeneye amahoro kandi igomba gutekana. Nubwo rero hari ibikomere byinshi, AFC iravuga ko itazatezuka ku nzira yo gushaka amahoro biciye mu biganiro nyakuri bitari byo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo biganisha kukuri ku bibazo n'ubushake bwo gukemura ibi bibazo. Baragira bati turizera ibiganiro bidafite uburyarya, bitarimo inyungu z'abanyamahanga cyangwa politike yo gushinja abandi. Amahoro ni inkingi ikomeye kandi ntashobora kuboneka tudashatse imizi y'imwiryane wacu. AFC iravuga ko uyu mwanya ari uwo kurengera ubuzima bw'inzirakarengane, imiryango itakaza abayo ndetse na bamwe mu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo. Umutwe urashimangira ko ikibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo kitazashira mu magambo gusa cyangwa se mu bikorwa bya gisirikare bidafite igenamigambi. Amafaranga ibikorwa byinshi, imbaraga za gisirikare ntacyo zizatanga, kuko rero igihe ukuri kutavugwa abaturage bagikurwa mu byabo, imitwe yitwaje intwari ikomeje guhabwa ingufu, abategetsi badakorera abaturage mu buryo bungana. AFC iravuga ko yiteguye kuba umwe mu nzego zishaka impinduka zubaka, ariko yanga kuba isazi ishotorana yifashishwa mu kwikuraho ibyaha by'ubutegetsi bwananiwe inshingano. Mu gusoza, AFC iravuga ko itifuza amagambo akakaye, ibituzi cyangwa se ibitera intambara nshya, ahubwo ko bahisemo ubutumwa bwo kwiyoroshya no kwiyemeza, gushyira imbere ukuri no guharanira ejo heza h'abanyekongo. Aha bagize bati ntabwo turwana n'igihugu cy'igituranyi, turwana n'agahinda kacu n'akarengane k'abenegihugu bacu. Turafunguye amarembo y'ibiganiro, turashaka amahoro ariko ntituzigera tureka kurengera abacu. N'ubutumwa rero batanze mu gihe kuri ubu rero bamaze kugera i Doha mu biganiro biri kubahuza n'uruhande rwa leta ya Kinshasa. Reka rero twumva umutama atubwira ibyo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ni nyuma yaho mupaka abaturage bari bakomeje kugenda bambuka, ariko aho abasirikare bakomeje kugenda basa nkaho bagera mu gihugu cy'u Burundi. Yego, ubwoba bwabaye bwose biturutse ku makuru yaba yaratanzwe n'abacunga umutekano muri no ntara ya Bujumbura. Bafite ubwoba cyane kuko
bafite ubwoba ko M23 ishobora kubasanga mu gihugu cyabo. Yego, nk'abasirikare bazanwe wambwiye uti hari abari bamaze n'ibyumweru bitatu ku ikosi bari baherutse kujya kuri training wing, urambwira uti kubera ubwinshi bw'abari boherejwe muri Kongo byabaye ngombwa ko FDNB yitabaza ba mwana kose. Ibyo bihagaze gute? Maginga ntabwo navuga ngo ingabo z'u Burundi zaba zishize muri aka gace. Yego, kubera yuko bari bohereje ingabo zirenga 15,000 muri iki gihugu. Yego, ni mu gihe bari bafashe n'izindi bagashyira hafi ku mipaka ibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. yego, batangaga imisarada ndetse bakanohereza ibikoresho n'intwaro kugira ngo basayidire ibyo 15,000 byari biri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego. Mbere yo kuza kutubwira n'ubundi bijyanye n'abacanshuro bashobora kuba bafatiwe Uvira ndetse n'ibijyanye n'abazarendo nabo bakiri muri uyu mujyi ariko banze kurambika intwaro, ndagira ngo unyemerere mbwira abadukurikiye ibijyanye n'ibi ngibi by'abazarendo n'ubundi nkuru nari nagerageje kugenda nkusanya amakuru atandukanye, ubwo nawe none uzuduha testimony cyangwa ubuhamya bw'ibiri kuri tera. Ni ihuriro ry'imitwe ya wazarendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kurira yo kwarika nyuma yo kwamburwa na AFC ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira. Umwe mu barwanyi b'abazarendo witwa Faustin Baraka Nzangande yatangaje ko bahungiye mu ishyamba riri mu misozi ya Intobwe. Bamwe muri bagenzi be bajya Burundi banyuze ku mupaka wa Kavimvira, abandi bajya Ikindu muri Maniema. Mu kiganiro yagiranye na Venuste ku igenekerezo rya 9 2025, Nzagande yasobanuye ko we na bagenzi be bavuye mu mujyi wa Uvira mbere yuko AFC yagera ku mugoroba ku igenekerezo rya 9 Kigarama 2025 kuko urugamba rwa nyuma rwabereye muri santere ya Kavimvira. Ati imirwano muri uyu mugoroba yabereye Kavimvira hafi y'umupaka wa Uvira. Muri aya masaha tuganira twe twamaze kuva muri Uvira, twazamutse mu misozi miremire ya Uvira mu ishyamba rya Intobwe. Bagenzi banjye bambutse umupaka wa Kavimvira bagana i Burundi, abandi bagana Kindu basiga umujyi ubereye aho mbere y'uko umwanzi yinjira. Nzagande yatangaje ko imirwano yatangiye mu ntangiriro z'icyumweru giheze, aho rero yagoye wazarendo kuko ingabo za leta zatinze kubagezaho imfashanyo zirimo ibiribwa n'amasasu bibaca intege, benshi bahungira mu ishyamba rya Intobwe. Ati nyuma yaho haje kubaho ubufasha bwo mu kirere, ibyo yise appui aérien ku nyeshyamba za M23 mbere yuko zikomeza ku butaka zabanzaga gukoresha drone z'intambara zidutera ibisasu ku musore w'umuzarendo udafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare. Kumurasisha drone ababona ari ibintu bidasanzwe. Yavuze ko ingabo za leta ya Kongo nazo zacitse intege, zica intege ndetse na wazarendo mu gihe urugamba rwari rukomeye zatangiraga kurasa amasasu mu baturage aho guhangana n'abarwanyi ba AFC. Nzagande yatangaje ko mu bo bahunganye mu ishyamba rya Intobwe harimo ingabo z'u Burundi kandi ko bafite intego yo guhura na bagenzi babo bari mu bice biherereye mu misozi ya Mitumba kugira ngo barebe niba bategura uko AFC bayigabaho ibitero mu kibaya cya Rusizi. Wazarendo yemeje ko ifite intwaro yatwaye ingabo za Repubulika yahawe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko zimwe bagiye bazita ndetse n'amasasu yagiye abashirana. Uyu Nzagande yasobanuye ati intwaro turazifite, ahari turi kugenda dukenera n'amasasu ariko dushobora kuza kuyabona. Ku igenekerezo rya 10 nibwo rero AFC yatangaje ku mugaragaro ko iri kugenzura igisagara cya Uvira. Bwana Safari wambwiye ko hari abazarendo kuri ubu ngubu bakomeje kugenda bisha mu biturage, ndetse urambwira uti mu bice bitandukanye bya Uvira hari abazarendo bagiye bakoresha za landmine cyase zino mine batega mu butaka. Byo bihagaze gute ibijyanye no kuba bacunga cyase banareba ko nta bazarendo bishe muri uyu mujyi? Byo bihagaze gute Bwana Safari? Abazarendo bo bihishe mu mazu
nta nubwo banagaragara kuko aba benshi b'abazarendo nabo muri iki gisagara cya Uvira yego ni mu gihe abagiye baturuka impande n'impande bagiye bahungira mu materitwari agiye atandukanye. Hari abahungiye muri teritwari ya Fizi yego bakagenda bajya mu gisozi nyine basanga bamwe bari basa nk'abo bafatanya nabo kuko hari ingabo z'u Burundi ziri mu minembwe zari zaragiye kureba buryo ki zahungabanya umutekano batwirwaneho, ariko mu bigaragara abenshi bo barahunze keretse bake bo muri iki gisagara n'ubundi cya Uvira bo baracyari mu mazu ndetse ni na bake naho iby'imitego byo ntibyabura, yaba muri noti ituruka za Kamanyola kugera gushika Uvira n'ubundi bari kugenda bagenda bakuramo amamine ateze. yego kugeza ubu ubivuze ko n'ubundi haracyakomeje akandi kazi ko kugira ngo ibintu bituze. Umutekano nyine uragenda usa nkaho ugaruka nyine banategura amagrenade bari barateze yego ndetse banaturesha nyine abaturage kuko nimba abo muhanganye harimo n'abaturage bo muri ako gace urumva ni ibintu bisaba nyine ubwitonzi, ariko biragaragara yuko aba wazalendo nabo abenshi bo bamaze kugenda, hasigaye bamwe bo muri iki gisagara cya Uvira. yego hagati aho reka tujye mu makuru atoso yarabana n'ububanyi n'amakungu. Turebe ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire Jean Patrick, aho yagize ibyo atangaza ku birebana n'ibiri kugenda bivugwaho hari abashinja u Rwanda kuba ruri kurasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize icyo abivugaho rero bwana Safari, ndagira ngo unyemerere tubibwire abadukurikiye noneho tuze nawe utubwira n'andi makuru mu tuntu n'utundi. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko abashinja u Rwanda ko rwarashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze mu kibaya cya Bugarama ari ikinyoma cyambaye ubusa, kuko abaturage bo muri Kongo batari guhunga berekeza aho ibisasu bituruka. Intambara yo mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo imaze iminsi mike yongeye gukaza umurego muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ubwo ihuriro rya Fardc n'ingabo z'u Burundi wazarendo FDLR bari bamaze gutakaza ibice birimo Kamanyora n'ahandi henshi, batangiye gukwirakwiza ibinyoma ku Rwanda ari rwo rwarashe ku butaka bwa Kongo. Ni imvugo zanasubiyemo na Perezida Tshisekedi n'abayobozi b'u Burundi, ariko u Rwanda rubitera utwatsi, ahubwo rwerekana ko ingabo za Kongo zarenze ku gahenge kemeranyijwe n'impande zihanganye, bigatuma AFC izirasa yitabara. N'imirwano yatumye mu gihe cy'iminsi 3 abanyekongo bahungira mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Bugarama Rusizi barenga 1000. Minisitiri Nzungire mu kiganiro yagiranye na RB yavuze ko abaturage batari guhungira amasasa aturuka, ashimangira ko byarasiwe i Burundi. Ati ibyo bisasu byaturutse i Bugarama ntabwo ari byo, ibisasu byaturutse i Burundi byibasira abaturage hariya Kamanyora, ndetse hari impunzi z'abanyekongo zirenga 1000 zahungiye mu Bugarama ku mupaka wacu. None se bari guhungiraho ibisasu bituruka kuko izo mpunzi ziri hariya mu nkambi ya Nyarushishi. Minisitiri Nzungire yavuze ko mu nama zabayeho nyuma y'uko AFC ifashe Goma nabo kavumvikanye ko intambara zihagarara, imvugo zihembera umwuka mubi zigagarara, ariko yaba Burundi na Kongo bakomeje gukora ibikorwa by'ubushotoranyi. Magingo ya AFC yatangajwe yamaze gufata ibice by'igisagara cya Uvira. Kuri ubu rugamba rukomeye rurakomeje kugira ngo babashe gukuramo abazarindo bose bashobora kuba bihishe nkuko twabibabwiye. Bwana rero Safari, ndagira ngo dufashe utubwire n'ahandi uko bizifashe, by'umwihariko twinjire mu tuntu n'utundi. Safari, uratwumva? Uko twifashe mu bice bitandukanye, 2023 yagezemo
n'ubwiyunge buri kugaragarira hagati n'ingabo n'abaturage. Abaturage bamwe babandi bakunda byacitse bakomeje kugenda bagenda birukanka inyuma y'izi nyeshyamba babyina baseka, ubona ko bishimiye gufata uduce tugiye dutandukanye mu 23 yafashe. Yego bwana Safari, reka tugushimire dusoreze ngaha, ubwo urakomeza dukurikiranira iby'amakuru, uraza kutubwira uko ibikorwa byo kwakira mamba 23 mu gisagara cya Uvira biri buze kugenda. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere hita ushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza. Stravista.